Danas sam u proceduru predsjedništva Bosne i Hercegovine uputio Zakon o državnoj imovini Bosne i Hercegovine zajedno s kolegom Komšićem. Ovo je jedan od najsloženijih i najvažnijih zakona u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Zajedno s velikim brojem stručnjaka na pripremi ovog zakona radili smo više od 6 mjeseci. Prije upućivanja ovog zakona razgovarao sam i sa predsjednicima stranaka bosansko-hercegovačke orijentacije koji su također podržali tekst ovog zakona. Važno je okupljati bosansko-hercegovačke snage oko kapitalnih pitanja za državu. Bosansko-hercegovačka politika mora znati šta hoće i to što hoće mora pretočiti u pravne i druge akte. Pri tome, strogo ćemo voditi računa da se naša politika odvija u okvirima Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i poslovnika o radu državnih organa vlasti. Prema članu 8 predloženog zakona o državnoj imovini, Bosna i Hercegovina je nosilac prava vlasništva na cjelokupnoj državnoj imovini. Entiteti i drugi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini mogu koristiti i upravljati onu državnu imovinu koja im je potrebna za vršenje njihovih pojedinačnih nadležnosti u mjeri u kojoj su ovlašteni ovim zakonom ili nekim drugim zakonom koji donese Parlament Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon je u interesu svih ljudi u Bosni i Hercegovini i uvažava potrebe i interese svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Zakon predviđa da su u Bosni i Hercegovini svi dužni da poštuju i vode računa o pravnoj stečevini Evropske unije. Državna imovina reflektira državnost, nezavisnost i teritorijalni integritet koji pripadaju isključivo državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima. Državna imovina je fundamentalni element da državna vlast bude suštinski, a ne formalno suverena vlast. Ne zaboravimo, i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zauzet je konačni i obavezujući pravni stav, a to je da je država Bosna i Hercegovina nasljednik imovine socijalističke, odnosno Republike Bosne i Hercegovine i imovine bivše SFRJ. Dakle, reguliranje tog pitanja je u nadležnosti državnih organa vlasti. Također, sporazum o sukcesiji navodi da državna imovina prema tom sporazumu pripada Bosni i Hercegovini. To su neoborive činjenice. Da zaključim, Bosna i Hercegovina, kao i sve druge članice UN-a, mora imati sve prerogative nezavisne i suverene države, uključujući i državnu imovinu.